qualifying the first total of Hea Kamis. Cái công tác khai hay để Hea cái tổ nít của nó vậy. Hea, taha oa tolu. Mua một cái này Hea cái tổ nít của nó vậy. Là cái tổ nít của nó. Hea, taha oa tolu na chua phải go. Ladies, thank you very much. You don't have to get carried away. You keep that coconut for the time for you. When it's time for you, when you're going more night. Haya, started the podium untuk Hebau. Haya, Tata by the podium here. Don't go home yet. We have a few events coming up. Keep trying. Next year you come back and throw few more coconuts. All right. Haya, Tata by podium. Go. Haya, tap kalohi. Keep the coconut rolling past the tallest man on the rock. Very good effort. Haya, tap by kalohi. Kulit buana, haya. Buat mua tu ekor ni weh mengawan ni. Percaya, tap kalohi. Haya. Homo. Very good effort for Mama Sele. Semangat na ako. Kali may tama. Mutalau. Hau Foki. Rupamay. Kotoy. Haya. Tomafola. Hau. Haya. Trolling and it doesn't seem to come as far as the first coconut that was thrown by the lady from Liku. Tuapa. Haya, okay. That coconut run out of gas. And here's another one from Tuapa. Makawalahi. Another one from Awasele Tuapa. Haya. Koto haya. Pili may toa. Malo lele. Haya, Liu Foki matufin na ito apa, Lisi may Foki. Alright, anay for new, okay, ni learn for new na for new. Kaya may, ana, kung matufin na may say, ana. Oh, may tayo. Matang inifari wa seri. Alright. That's from Alofi. Haya, Homo. Haya. Homo Foki. Homo for New Year. Haya, Homo for New Year. Kita may dua yang dua minggu lalu kita mengatakan tanah pegana, ono tu. Haya. Homo for New Year ho. Ho. Anak aku kita for New Year ho, nama tupin dia. Haya Foki. Homo ke vai for New Year. Anak aku kita for New Year ho. For New Mui. Haya. Homo Malaysia.
Ana satu ni ho po ke balan kita mai phone ni wan ke risi. Ayah homo. Dia ni mesti ni file ana ni file lui mai ana uru. Vilo ayah toka. Oh masuk lai phone ni ya. Ayah lisi mai mengahako. Oh mo phone phone ni ya. Na kem to ho po ya na na ti te kem to ho po ha ke po ya na fo ni vilung si to si ta rive di po ku ta manam teng ni fale oh rum ke fo ni ya moi to file ya ta po ya na ko teng ni fale na ko fa ho ni dulu tu do ri mam do hui ta si to flowing that one from Ruti. Ana isi kali hau, terus kau. Hau foki, gobo wana. Ayah, hau gobo kesikaya. Ana siopi wata mai kesikana. Hau mo. Bokopo. Ayah, hau mo. Kuatan ni hau. Ayah, hau mo. Atau kamay apopo. Ayah. Anai matua tasik ke bawah kimanga hana okamai ayah ke heni esik hana elder from our village throwing the sika koi tatai ne do sika mua ana aku kita sika na koi tatai yo sine do sika mto to toru na ai mta gila tahasi ko pugiana tahan ni menani nama koi do sika ya ta mai da kuata mo ni bagi muana Ana kuat ko na haya to makolai ho ko saya ko pun kai ta to na mai Filipina oi gua risi kai ke ho ka ke a powerful right hand there from Ted haya ho mo ko ke sikaya tamang di tak magina haya ho mo ke sikaya ui to makolai ho ko sikaya ta ha pugana ni ho mo ko ke sikaya kai Ayah, kau mau pergi hop posisi kaya? Tamai koki. Ayah, kau mau lagi si kaya? Kau mau pergi moe? Kau yang Reverend apa pinggir? Tahasi ke pergi lagi tamat tua. Anak koki gua juga hau gogo. Lari koki di tengah sana ambil dah sama si ke koki. Mau ngaya ni ada si ke? Ayah, kau mau kau itu tahu tu. Ana aku kita menhariki neri kita mai foki. Ayah, to mafal oi gua. To ye uru sikai. PV works for Facebook. Come on PV, give it a good shot. Ayah. Au foki dai set mun kita mai foki. Ayah. Haya mata mar kaidanga ko hokumai ke kos yang he afatata ha abasele ke lasa yeme tau a fimo fula bana kini ko ma fole tau kasino ne ko me tau kahaulang ko katoka to ke lasa yemo mtolo amna ki foki ke liu felbe ke tau a fimo hong fulma ta to ta he fulflola ma abasele onyo ne pata. And that's it from us here at Abasele onyo ne pata. The theme for this year, Matangini Fale and the whale. So it's been a wonderful day. As you can see, it's still very, very hot. But that's it from us for 2010. We hope to see you again in 2011.